birababaza umunsi ku munsi, iminsi 93 irashize, derby yahuzaga Rayon Sports na APR FC muri stade Amahoro irangiye ari ubusa ku busa, abafana bagataha bitotomba cyane, bamwe bati turibwe, abandi ati twahushije. Mu yandi magambo, abafana ntibari banyuzwe ku mpande zombi, ariko nyuma y'iminsi 93 derby irashize iragarutse. Rayon Sports na APR FC zigiye kongera kuduha ibyishimo kuri iki cyumweru tariki ya 9 z'ukwa gatatu mu 2025. APR FC nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nk'uko abafana bayo bayitazira, izaba yakiriye mu kigo w'ibihe byose Rayon Sports, isaro ry'i Nyanza, igikundiro cy'abareyo n'andi mazina menshi abayikunda bayita. Umukino uzaba ukomeye cyane ku munsi wa 20 wa shampiyona, aho buri wese azaba yiteze ibiza kuva mu mukino, cyane ko bizaba bifite kinini bivuze ku rutonde rwa shampiyona. Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere irarusha APR FC iri ku mwanya wa kabiri amanota 2 gusa. Bivuze ko Rayon Sports iramutse itsikiye igatsindwa uyu mukino yarara ku mwanya wa kabiri. Ibifatwa n'inzozi mbi ku bakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abakinnyi b'iyi kipe muri rusange, ariko bikaba yaba ijoro ridasanzwe ry'ibyishimo ndetse n'umunezero ku bafana b'ikipe yambara umukara n'umweru APR FC ndetse n'abakinnyi bayo. Kuri iki cyumweru impaka zigomba gucika. APR FC imaze iminsi ivuna umuhe kongezwa undi, dore ko mu mikino 5 iheruka ifite intsinzi 3, ikanganya umwe, ikaba yaratsinzwe undi, aho yanganyije na Gasogi United ku itariki 5 z'ukwa gatatu mu 2025 ubusa ku busa, ikisasira ikipe ya Police FC ikayitsinda ibitego 3-1 mu mukino wayihuje ku itariki 2 z'ukwa gatatu 2025, ndetse ikiyongeraho na Gasogi United yatsinze igitego 1-0 mu mukino ubanza w'igikombe cy'amahoro wabaye tariki 27 z'ukwa kabiri uyu mwaka, ariko yari yabanjirijwe no gutsindwa na Mukura igitego 1-0 mu mukino wabereye i Huye ku itariki 23 z'ukwa kabiri uyu mwaka. Ariko mbere ya byose yari yabanje kwisasira ikipe ya Musanze Football Club gitsinda ibitego 4-0 mu mukino wo kwishyuraho igikombe cy'amahoro wabaye ku itariki 19 z'ukwa kabiri 2025. Iyi kipe imaze muri forume zica inkweto nk'izi izaba igiye guhura na Rayon Sports imaze iminsi itari mu bihe byiza, cyane ko imaze kunganya 3 igatsinda 2, ariko ikaba itaratakaza mu mikino 5 iheruka. Aho ku itariki 6 z'ukwa gatatu 2025 yisasiye ikipe ya Gorilla mu mukino wo kwishyuraho igikombe cy'amahoro iyitsinda igitego 1-0. Ku itariki 2 z'ukwa gatatu 2025 ikanganya na Gasogi United mu mukino wa shampiyona. 23 z'ukwa kabiri ikanganya na Gorilla Football Club ibitego 2-2. 22 z'ukwa kabiri ikanganya n'Amagaju igitego 1-1, ariko yabanje kwisasira ikipe ya Rutsiro yitsinda ibitego 2-0 ku itariki 18 z'ukwa kabiri 2025. Iyi Rayon Sports ariko ndetse na APR FC nubwo zimaze iminsi kuri ruhande rwarwo buri wese twara ukwayo, APR FC imaze iminsi yitwara neza ifite intsinzi 3 mu mikino 5, naho Rayon Sports ikagira intsinzi 2 mu mikino 5. Aya makipe yo ubwayo ahubwo aheruka kwihurira, Rayon Sports niyo yitwaye neza uko yatsinze imikino 3 ikanganya 1, yatsinze imikino 3 inganya 2 itsindwa 1, na APR FC yatsinze 1 inganya 2 itsindwa 3 na Rayon Sports. Nkaho ku itariki 7 z'ukwa 12 ikipe ya Rayon Sports na APR FC zanganyije ubusa ku busa. Itariki 9 z'ukwa gatatu 2024 ikipe ya APR FC yisasiye Rayon Sports itsinda ibitego 2-1, ari nayo nshuro ikipe ya APR FC iheruka gutsinda ikipe ya Rayon Sports. Ku itariki 29 z'ukwa 10 2023 ikipe ya Rayon Sports yanganyije na APR FC ubusa ku busa. Aho ku itariki 29 z'ukwa 10 2023 ikipe ya APR FC yanganyije na Rayon Sports ubusa ku busa. Na ku itariki 12 z'ukwa 8 2023 ikipe ya APR FC yatsinzwe na Rayon Sports ibitego 3-0.
Rayon Sports yongeye kwisasira ikipe ya APR FC ku itariki 8 z'ukwa gatandatu mu 2023 iyitsinda igitego kimwe ku busa, naho ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2023 ikipe ya Rayon Sports yongeye kwisasira ikipe ya APR FC itsinda igitego kimwe ku busa. Naho byose hamwe muri rusange mu mikino 21 iheruka guhuza n'amakipe yombi, APR FC yatsinze imikino 10, Rayon Sports itsinda 6, banganya 5. Muri iyo mikino yari injyanamuntu cyane, hatsinzwe ibitego 32, APR itsinda ibitego 18, naho Rayon Sports itsinda ibitego 14. Aha ho urumva ko hazaca uwambaye. Hanze y'ikibuga mbere y'uyu mukino ntago yifashe ku buryo bumwe mu makipe yombi, aho muri Rayon Sports umutoza wungirije aherutse gusezera iyi kipe, amaze iminsi arimo n'ibibazo by'imvune z'abakinnyi, hari rutahizamu wabo wa mbere Farnganye yavunitse, ariko bakaba barishimira ko bagaruye kapiteni wabo Muhire Kevin, indwanyi cyane yabo. Abatoza, abakinnyi ndetse n'abafana bose ngo imigambi ni ugutsinda uyu mukino. Ahasigaye ni ahanyu mukirebera umukino ushimishije. Abafana bose ku mpande zombi mbifurije kuzaryoherwa n'umukino kandi bagatahana